asema 24/7 abeto ya pon so ene se ye dwumakuo bi a sikakura bia dwumakuo bi a from Base Micro Credit Limited na dwuma omudi ni se omudi sika ema bosia dwadifu a mbe se dwadi mbe se motrem no ukọ mo ho a omo hyehyeye wo ho a upesika dodo bi a pebia no omudi be ma no no akọ hyehyeye na we na ye ma we ba ko akọ gi bia utim se ma me hyehyeye a ye dwumakuo ni ne ko ye ontimi enni so enti ema omo ekọ omo nchen se dwumakuo omo na be hu omudi sika ma bosia be hu se so mo ba nchen a se omo ba ne bi ombo punu na umfi a omutimi to abogu nchen sen so omutimi ba anajo ahomache anopa tem bia omutimi eba bedan eka no ta na omode no esitie die maame ho akwakogi bia enhyehyeye no ontimi nyede enni so ti we na dwumakuo no omukọ omho eye mrante makomako ennan ene tu anamon ekọ maame no enchen se maame adentina sika wa ba beje no be se yini untimi emetwie a ebi enumom na wo hwa a ede akasakasa eba omo entem na wo video na omo kọ maame na se omo akwakogi omo sika no na wo sika potin sika potin aka no utie nkomo na 300 Ghana cedis anka ne titik sika 3 million na omo akwakogi sika say 100 cedis green no ba ko mensa na mrante nan etimi tu ka waste fuel edugum se omo kọ maame no na so akwakogi omo sika na we no omo kọ no ha bufu bai de akasakasa eba maame no ene bank fo no entem na we video na bank fo no ba ko ehwim maame na se phone bi kran ohwim phone no na maame ne se o sole akwakogi ne phone o kọ omo ka an side na we na bufu no afi ne ekọ soro ye na de ntokwa ebaaye ma mrante makomako ennan etugu maame no so ebo no na we video na maame ne defom na sebi ne ba o mfie be mienu eda no so ofo mo na se awe hoye yenko na yenko he video no emra Mama obi anjili so aya ka kire mo mama obi anjili so for me de ko ba jibi ti video no ena okokohwe no video na azimi se awehu ye because of 300 Ghana cedis 3 million enka sika 3 million green 100 cedis green miensa eno nti na ye maame omo abono sa no na video no ebeto abontene pe ena mpanifo a omo da ye Base Micro Credit Limited ano no ede nkrata aba abontene se dabi se ni esi video no mo video bi a etwagu a efa omo nkrofo a omo kogiska omo anya abotra ede we ba ye no na omo awe ho se bibi sei etimi ede esi eni kwan se ebasa tete omode ma omo dwumayefo no enye no na omo ede ye adwuma enti emprempram no kasa sa mrante nan na omo kodi se adwuma no tesi ade omo ntenase na omo nye asem no nhwemu brombe kan se ya suspend omo se omo ntenase omo ntena nchen na mpanifo nye asem no nhwemu na adwumako no mpanifo da no na omo kasete ya se ade esi ye no ensi ye kura enamra kwan so sei nti omo mfo aso ma condemn ade na esi ye no na omo wie no omo se hye omo customers in crime se omo sere omo nya ntobose na omo nkoso ni omo ye de enidwa na de esi ye ne de omo kasete ya entwe ye sa mrante na emeka se yi no ye se omo ntena ase na omo nye asem nhwemu no omo sa do mama police force so enye omo na omo so ento so ewo ho te dwumakuo no omo nhwemu no na police force so omo nhwemu ade potia ema ntokwa no esi ebaaye timino kasa die emrante yi no omo police force akache ena omo dwumakuo na akata so no asayi omo mama se omo ntena nchen na omo nye asem nhwehwemu na metu ye maamenom ene nnuanom bi fo se
yesra mo se wokọ ba bia akọje bosia enhyehyɛ ode bema wo no se wo hwe ne wo ntimi a enye false ewo mu se ade hia wo pa na ade obeya a ade nim guase eba de kametuvu se menye because sa bank credit base micro credit limited enye nnenko na sa asem esi bebresi a yente ho hwe we se nye obi na gina ba bia wo video ne ba ya kaye hu because de esi chese ikura no aba but yente ye isa wo kwaje bosia mesra wo enhyehyɛ ne so na wontimi ni so a jai ade begu woni ma se de yete fe de ni guase de enye eye nim guase se bi se obabi kura ehwe anase obabi ekura maame oba na ni school for kura hu se like aweho eyenim guase yesre maame no ehye no ntimi agyae apan bosia de uni akodura nkonkwache nti enuanom bank for no so eye yesre mo kwan ya mo fa so a mo dan ka no eye na ano odene serious ano odene pa BCC ewo mia bebre kwan ya mo fa so mo dan ka omo fa ho se said omo bakra oba na wudware kra na omo fa so mo boy wura ho o dem kra omo fa so mo boy wura ho because say o do mo ka until they have any right on you say senti eno bi do ka se bi ka se okafo ni di ana America mi ni di dabi o de ka o didi ti esre mo kwan fa so mo dan ka na na no odene se wo kọ na panyin bi aka se nipa na ukọ na wo dwale kra bo wura ho a ka chi nipa se untimi nya sa adwuma no boy se na bank for na yi o ma no o ma sa hand do ma police for no nti bank for na ukọ di o manim e de ko yesa to trust am no te se o ma yi o ma itu be ye dai nti yo so obi ka se obi hye okutu pa se ko ye bibia yesro aya atwene ho mienu ense nipa na kan odimdika no akodi akire no akoye ebewi akire obeyi wo ma nti yesro mo ye adwuma masa banks no se mo kodan ka eye munya ntobose na nipa no obi ankobeje e na ade no beje se ode koye no e bi ko beje ye ko na ade no kwa sase ko biko mini nkrofo bebre makoje sa bank bosia na ade no mo je se o mo de koye no sika na hye onim do diska ni obata hye ti yesro mo se mo kodan ka eye mo ntomo bo white na ka ye wa nipa sika na wanya na won famre wa na okọ nkra waji sika no ka na sumjo no na sumunyo no nti ense ne bo payo se bia wa sheda se wonye dai ontua na se wonye se nti esre mo eya mo kwaji a mo nto mo bo kakra munya nto bo ase kasa de yesu munaje edema wo sere je edema na okọ munaje na ebe wi akire no ede ementime ho ase ade ntokwan na abesraje ka de na kaye okọ e bia ma me sei o mesra mo ebia me nuanom me ma bi ne wo mo twens kefe omo de wonya beto wa de uwo bio uni bio ese sa de nsika na wotua na se wotua mo omo de no ti sa no se koje bosia de betua na nti yesre mo Ghana fo ene bank fo mo mai na yenya hweye e wo sa bosia na ye koje no ko koje bosia no na afi wo koje bosia wa koje bosia na wo se ko bosia sa de betua bosia ene se wo ba wi ase ba be ye dai nti yesre mo pa saadiwe di esi no kayemfantu ye hofo na afi ne ko diska na se anase nipa ne ba ho na obeje bosia na so wo nipa ne ya bia ana o ka adwuma we na ontimi nya emfa ma no anye false enam se wo pe wo interest wo pe osika bumunti no o be ma no afi be wi akiri no na akoye ma atwe na akoye se de bia esi tuka na ya mebuso mo se ka na wo tu di akono anye afuo na abeto agum sa afuo na anye sika like sabi etoda ya before ye business ye entrance na ye nwene kakra interest ahia na obenya ti ni bara boko ne fie obeko ne fie empre dua o de ka na ka no ufuwe ero no so ekosei anan na ehye interest no ehye mana ye bibia ya sabi mama ye nwene ho mienu a ansa na yaye haye 24/7 so subscribe like share na comment ma wona onya bi hwe nso watimi enya bi ahwe midiane Brito na Asafo Edu Kantanka Makramu second one na ye Indian